Wah, Yang yuk, satu. yuk Mang Aceng yuk, Mang Aceng. Berjabat salam Mang Aceng dengan Patek. Pak Haji. Well, gitu. Well, Pak Haji pokoknya. Panas. Mang Aceng Oh, kumaha kabarna? Kata-kata hari ini, Pak Aceng. Kata hari ini pokoknya diwelkeun, Oh. diwelskeun pokoknya. Ceot habis. Siap, Habis mantul nyeot pokoknya. langsung kan dapat celele. Ay, mantap Padang pokoknya. we 2 piring. Oh. Sip, mengadang lah cuaca. Mantulnya. Oh, be. Lebih tuh. Lu belah ditu saware. Tuh. Oke. Halo. Di itu saware. Hah? Di belah ditu ya. Wai, kenaonnya? Hah? Kenaon? Jangan dulu dong, Oh. jangan di rumah aja. Iya, betul tuh. Pemogon seueur kieu nu ngarapungeun tuh. Oh, Nya, hewan Bakson. langsung kan gitu. Bakson berada. Sigit gini apa? Hah? Kali itu? Oh. Kumaha Mang? Panas. Panas ya. Well. Ya. Tuh, Nah, Kang seueur Sony, kieu Kang tuh, seueur kieu. Ya. Ya, sip. Mantap, Pak. Manjak ya enggak di dia. Panas cuaca ade, cuaca ade. Video. Enggak gantung urang. Iya. Deketan teh. Power teuing. Cus. Terus. Edan katanya. Itu na halus. Tuh. Mah tuh baru sekarang. Terus sekarang Iya. kami Oh, omoko. Pul. Puanya. pulang. Maca ieu. Pade. Tahu warna aja. Lelangan Nabi mana? Mang Mantu? Lelangan Nabi ke mana? Hei. Aduh lah. Iya mana di baksonnya, di bakson ujung. Pasal ujung mana mah. Bakson ujung. Wai. Abi teu wani mikeuna. Tuh, Abi mah pek mah. tuh mangkohal tuh. Tanglayangan kuat kulibakan ieu. Angin. Teu matuh tadi ti jam 1:30 gitu sih menuju ya anginna belum kondisif. Tah nu rampi-rampiran mah sinaon teh Mang Adang anu sia teh. Hah? Kalau makan ke kanan. Saat ya. Turun di dinya mah tere nepi. Oh lahir mah ka kulona. Bisa tadi